Operacija Oluja Kicang. 4. dan operacije. A onda u jednoj jedinoj sekundi horizont se cepa na stotine plamenih jezika. Više od 350 artiljerijskih cevi i teških raketnih lansera istovremeno otvara vatru. Zvuk koji sledi nije samo običan zvučni udar, to je razorni seizmički potres koji lomi stakla na kilometrima udaljenosti, trese temelje napuštenih kuća i kida bubne opne. Nebo iznad Knina, Petrinje, Vojnića, Grahova i Gline postaje krvavo crveno od trasirnih zrna i eksplozija teških projektila kalibra 130 i 152 mm. Zemlja se doslovno otvara. Počinje operacija koda Oluja, najveća kopnena bitka na tlu Evrope od završetka Drugog svjetskog rata pa sve do savremenih sukoba na istoku kontinenta. U ovom trenutku duž linije fronta dugačke preko 630 km pokreće se kolosalna mašinerija od blizu 200.000 hrvatskih vojnika i specijalnih policajaca, podržana snagama 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine duboko u neprijateljskoj pozadini. Na drugoj strani, u razvučenim linijama, nalazi se oko 40.000 pripadnika srpske vojske Krajine, svesnih da se suočavaju sa silom koja je brojčano, tehnički, obaveštajno i logistički superiornija. Ali rat na Balkanu nikada nije samo prosta matematika. Rat je ovde duboka psihologija, surova geografija i krvavo nasleđe decenija koje su prethodile. Postavlja se ključno pitanje kako je moguće da je jedna vojska koja je pune 4 godine držala utvrđene linije i imala na raspolaganju stotine oklopnih vozila, doživjela potpuni sistemski kolaps u samo 84 sata. Da li je presudila briljantna moderna taktička zamisao ofanzivnih snaga oblikovana po NATO standardima ili je odbrana bila osuđena na propast mesecima unapred u mračnim, izolovanim kabinetima političkih centara moći koji su igrali globalnu partiju šaha sa životima sopstvenog stanovništva? Koji su to mikromomenti na ratištu? Koje su to komandne odluke i fatalne greške odlučile sudbinu onih koji su se, bežeći od artiljerijske vatre, slili u nepregledne kolone prašine i očaja na traktorima? Ovo nije priča o herojima iz hollywoodskih filmova niti crno-bela bajka kakvu naknadno pišu pobednici. Ovo je surova, hirurški precizna, dokumentarno-analitička vojna rekonstrukcija. Ući ćemo direktno u komandne šatore generala, analizirat ćemo manevre oklopno-mehanizovanih brigada, razmotrit ćemo psihološki efekat masovnog granatiranja i svedočit ćemo mučnim momentima kada se vojnička čast sudarala sa najtežim kršenjima ratnog prava. Nećemo vam odmah otkriti kako su se odvijali pregovori u senci tenkovskih cevi, niti ko je povukao obarač nad nevinima. Ostanite sa nama do samog kraja, jer samo dubokim razumevanjem taktičkih, strateških i političkih odluka donesenih u avgustu 1995. možemo istinski razumeti krvavu geopolitičku arhitekturu današnjeg Balkana. Da bismo razumeli silovitu ofanzivu koja je usledila u rano avgustovsko jutro, moramo neizostavno vratiti kazaljke unazad i sagledati kompleksnu šahovsku tablu Balkana početkom 1995. godine. Rat u bivšoj Jugoslaviji ušao je u svoju 4. iscrpljujuću godinu. Linije fronta u Republici Hrvatskoj bile su na izgled zamrznute prisustvom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, koje su imale mandat da održavaju status quo. Međutim, taj mir bio je iluzoran, održavan na aparatima međunarodne diplomatije koja je rapidno gubila strpljenje pred neprestanim kršenjima primirja i humanitarnim krizama. Republika Srpska Krajina, samoproglašena paradržavna tvorevina, koja je obuhvatala oko 10.400 kvadratnih kilometara, odnosno 18,4% ukupne teritorije Republike Hrvatske, nalazila se u stanju duboke ekonomske, socijalne i demografske izolacije. Stanovništvo je bilo iscrpljeno hiperinflacijom, nedostatkom osnovnih životnih namirnica i opštom besperspektivnošću. Sa druge strane, Republika Hrvatska je, uprkos embargu na uvoz naoružanja, iz godine u godinu tajno i javno modernizovala svoju oružanu silu.
Hrvatska vojska je prolazila kroz radikalnu transformaciju, prelazeći sa defanzivne teritorijalne doktrine bivše Jugoslovenske narodne armije na savremene zapadne standarde mobilnog i integrisanog ratovanja. Značajnu savjetodavnu ulogu u ovome odigrala je američka privatna vojna kompanija MPRI. Iako je zvanični mandat ove kompanije bio ograničen na tranziciju civilno-vojnih odnosa i učenje demokratskih principa komandovanja, prisustvo iskusnih penzionisanih američkih generala faktički je pomoglo u reorganizaciji hrvatskog oficirskog kadra, stvaranju snažnog podoficirskog lanca i planiranju modernih operativnih zahvata koji su naglašavali brze manevre i sinhronizaciju rodova vojske. Ključni politički trenutak pre same vojne operacije, koji je predstavljao svojevrsnu raskrsnicu između rata i mira, bio je plan Z4. Ovaj dokument su mesecima pažljivo pripremali ambasadori takozvane mini kontakt grupe koju su učinili predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Plan Z4 nudio je Srpskoj krajini izuzetno široku, gotovo presedansku autonomiju unutar granica Hrvatske. Predlog je predviđao faktičku državu u državi za područja sa većinskim srpskim stanovništvom u regijama Gline i Knina, sa sopstvenim parlamentom, predsjednikom, zakonodavstvom, vladom, sudovima, pa čak i posebnim grbom, zastavom, policijskim snagama i sopstvenom valutom. Plan je također obuhvatao demilitarizaciju, dok bi granične prelaze kontrolisali zajednički hrvatski i krajiški carinici. Međutim, rukovodstvo u Kninu pod snažnim uticajem tvrdolinijaških struja i podhranjivano nerealnim očekivanjima vojne pomoći iz Beograda i sa Pala, napravilo je fatalnu diplomatsku grešku. Oni su glatko odbili da čak i prime dokument u ruke, a kamoli da pregovaraju o njegovim tačkama. Taj prkosni potez je u međunarodnim diplomatskim krugovima označen kao političko samoubistvo. Hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, koji je plan formalno prihvatio kao osnovu za pregovore, verovatno taktički, sumnjajući s pravom da će ga srpska strana odbiti, sada je pred međunarodnom zajednicom imao čiste ruke i širom otvorena vrata za vojno rešenje krize. Knin se izolovao, a Zagreb je dobio casus belli. Na terenu susedne Bosne i Hercegovine vojno-politička situacija je dodatno i to dramatično ubrzala sat. Nakon tragičnog pada zaštićene enklave Srebrenica u julu 1995. godine i genocida koji je usledio, međunarodna zajednica, pre svega administracija u Vašingtonu, nalazila se u stanju teške moralne i političke panike. Prema obaveštajnim podacima zapadnih agencija, sljedeća zaštićena enklava pred neizbežnim padom bio je Bihać. Ovaj strateški važan džep na severozapadu Bosne su snage Vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine, zajedno sa paravojnim jedinicama lojalnim Fikretu Abdiću, mesecima držale u smrtonosnom obruču. Pad Bihaća bi značio humanitarnu katastrofu nesagledivih razmera, potencijalno sa desetinama hiljada žrtava i preko 200.000 novih izbeglica, što bi potpuno urušilo kredibilitet NATO-a i Ujedinjenih nacija. Ovaj nezapamćeni geopolitički pritisak doveo je do potpisivanja Splitskog sporazuma u julu 1995. godine, kojim je državno rukovodstvo iz Sarajeva zvanično zatražilo i odobrilo vojnu intervenciju Hrvatske vojske na suverenoj teritoriji Bosne i Hercegovine. To je bio majstorski strateški potez Zagreba. Pod legitimnom maskom spasavanja Bihaća i rešavanja humanitarne krize, Hrvatska je dobila prećutno, ali čvrsto zeleno svetlo od Sjedinjenih Američkih Država za pokretanje vojne operacije maksimalnih razmera. Vojska je sada bila spremna da se oslobodi višegodišnjeg pritiska i zada konačan razarajući udarac. Strateški cilj operacije Oluja bio je apsolutan i beskompromisan, potpuno vojno uništenje i razoružavanje Srpske vojske Krajine. Odnos snaga uoči početka ofanzive bio je drastično asimetričan, predstavljajući klasičan primjer strateškog i taktičkog disbalansa na modernom bojištu. Zbog dugog perioda priprema i regrutacije, Hrvatska vojska, uz direktnu podršku specijalne policije i formacija Hrvatskog vijeća obrane, raspolagala je kolosalnom mobilisanom silom koja je brojala između 150.000 i 200.000 ljudi. Od tog broja
Oko 130.000 vojnika je bilo direktno uključeno u ofanzivne operacije prvog ešalona, dok je dodatnih 70.000 pripadnika držano u visokoj operativnoj pričuvi u istočnoj Slavoniji, za slučaj da vojska Jugoslavije odluči da otvori novi front i vojno interveniše preko Dunava. Udarnu oštricu hrvatske ofanzive činilo je oko 50.000 profesionalnih, visoko obučenih i vrhunski opremljenih vojnika, raspoređenih u 5 elitnih gardijskih brigada spremnih za kompleksne helikopterske desante, noćne proboje i brze oklopne manevre. Sa druge strane linije razdvajanja srpska vojska Krajine pod vrhovnom komandom general-pukovnika Mileta Mrkšića nalazila se u stanju ozbiljnog sistemskog osipanja. Iako je na papiru teritorija raspolagala sa potencijalom za opštu mobilizaciju, stvarni broj operativnih boraca na zapadnom delu ratišta iznosio je jedva oko 40.000 do maksimalno 50.000 vojnika. Demografska baza Krajine bila je trajno iscrpljena, sa vojskom pretežno sastavljenom od starijih rezervista, čija je prosečna starost prelazila 45 godina. U jeziku suvih brojeva i tehnike, prednost napadača bila je ogromna. Hrvatska je pod oružjem imala snagu kojoj treba dodati i oko 25.000 prekaljenih pripadnika 5. korpusa armije B i H, koji su delovali u neprijateljskoj pozadini. Oklopno mehanizovane snage hrvatske vojske brojale su blizu 400 tenkova i oklopnih vozila, naspram 200 do 300 starijih krajiških oklopa, koji su zbog strogih sankcija i izolacije tragično oskudevali u gorivu, kvalitetnim mazivima i rezervnim delovima. Artiljerijska moć bila je prividno ujednačena sa poviše od 300 cevi velikog kalibra na obe strane, ali je hrvatska vojska imala apsolutnu prednost u vazduhu sa borbenim avionima MiG-21 i desetinama jurišnih helikoptera, kao i modernoj zapadnoj doktrini manevarskog ratovanja. Taktička slabost krajiških Srba ležala je u njihovoj anahronoj linijskoj doktrini odbrane oblikovanoj kao plitka tanka crvena linija, razvučena na neverovatno ogromnom frontu od blizu 700 km. Vojna logika nalaže da, kada prva linija fronta bude probijena, moraju postojati jake operativne rezerve u dubini teritorije koje bi brzo zapušile brešu. Odbrana takve rezerve nije imala. Komandni kadar ocrtao je dve potpuno različite filozofije ratovanja. Na jednoj strani bili su generali Ante Gotovina, Petar Stipetić, Ivan Basarac i Mirko Norac. General Gotovina se posebno isticao izuzetno agresivnim manevarskim pristupom i brzim, nepredvidivim obuhvatima koristeći na izgled neprohodne terenske uslove planine Dinare. S druge strane, komandant srpske vojske Krajine, general Mile Mrkšić, morao je da funkcioniše u haotičnom političkom ambijentu prepunom međusobnih optužbi, dok su njegovi podređeni oficiri, poput pukovnika Čede Bulata, komandanta Kordunskog korpusa, bili iskusni profesionalci, ali potpuno nemoćni da sa dotrajalim resursima i demoralisanim ljudstvom zatvore sve pravce koncentrisanog napada. Dinamika borbenih dejstava odvijala se u surovim fazama koje su matematičkom, bezosećajnom preciznošću rastakale od brambene linije. Prvog dana operacije, zora 4. avgusta, započela je masivnim višečasovnim udarima artiljerije po komandnim čvorovima, kasarnama i raskrsnicama širom čitavog ratišta. Ovakva priprema ne služi isključivo za fizičko uništenje, već prvenstveno za postizanje efekta trenutnog psihološkog šoka i paralize neprijateljskog komandnog lanca. Udari na sektor Jug bili su devastirajući. Pripadnici 4. i 7. gardijske brigade, polazeći sa teško osvojenih planinskih položaja na Dinari, započeli su silovito spuštanje i obuhvatanje grada Knina sa leđa, gde odbrana uopšte nije postojala. Vojska Republike Srpske i vojska Jugoslavije ostale su vojno neaktivne, posmatrajući kolaps sa sigurne udaljenosti. Istovremeno, u sektoru Sever, na Kordunu i Baniji, ofanziva nije tekla po planu Zagreba. Napad pod komandom generala Ivana Basarca, koji je pokušao direktan frontalni udar oklopnim snagama na jako utvrđen grad Petrinju, pretvorio se u krvav zastoj.
Snažna artiljerija i ukopani tenkovi naneli su osjetne gubitke napadačima. Ovdje je do izražaja došla hrabrost i očajnička odbrana srpskog pukovnika Čede Bulata. Međutim, istog popodneva u Kninu u stanju teške panike donosi se fatalna, ishitrena odluka, naređuje se opšta evakuacija celokupnog civilnog stanovništva iz Dalmacije i Lik. Već drugog dana, 5. avgusta, dolazi do ključnog psihološkog i istorijskog preokreta. U ranim prepodnevnim časovima, savlađujući slab otpor razbijenih jedinica, hrvatske gardijske brigade trijumfalno ulaze u prazan Knin. Podizanje ogromne hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi bio je ultimativni šok za kompletno srpsko stanovništvo. Kada naoružani vojnik u rovu preko radija čuje da je prestonica pala i istovremeno vidi kako njegove komšije i porodica u panici pakuju stvari na traktore i odlaze u nepregledne kolone ka Bosni, njegov borbeni moral nepovratno isparava. Vojne jedinice se brzinom svetlosti raspadaju, a profesionalni vojnici postaju naoružana pratnja sopstvenim porodicama u izbeglištvu. Na severu, suočen sa teškim neuspehom kod Petrinje, predsjednik Tuđman po hitnom postupku smenjuje generala Basarca i na njegovo mesto postavlja generala Petra Stipetića, vrhunskog taktičara starog kova. Stipetić na terenu vrši brzu reorganizaciju, zaustavlja besmislene frontalne napade, menja pravce, uvodi sveže rezerve u bokove neprijatelja i uspeva da razvuče snažne odbrambene linije prema Kostajnici i Glini. Trećeg dana, 6. avgusta, dok su desetine hiljada srpskih civila u stravičnoj panici i oblacima prašine zakrčile sve puteve ka Bosni, formirajući prizor apokaliptičnog egzodusa biblijskih razmera, na samom frontu su se dešavali strateški tektonski poremećaji. Snage hrvatske vojske probijaju posljednje linije i na graničnom mostu u Tržačkim raštelama, spajaju se sa snagama 5. korpusa armije RB i H. Komandanti dveju armija pružaju ruku jedan drugom pred kamerama. Ovaj potez je i formalno i vojnički označio kraj trogodišnje opsade Bihaća. Istovremeno, general Atif Dudaković kreće u silovitu ofanzivu iz Bihaćkog džepa, napada u leđa snage autonomne pokrajine Zapadna Bosna, potpuno ih razbija i nastavlja čišćenje pozadine krajiških trupa, usmjeravajući ih panično prema uskom grlu kod Dvora na Uni. Četvrti dan, 7. avgust, predstavlja kulminaciju svih operativnih manevara, ali istovremeno donosi i najmračnije, najtragičnije momente čitavog rata, u kojima se briše tanka granica između vojne nužnosti i ratnog zločina. Hrvatske oklopne i pešadijske kolone u brzim manevrima lome i presjecaju posljednje džepove organizovanog otpora. Vojnić, Topusko i Lapac padaju u ruke hrvatske vojske. Suočena sa totalnim kolapsom krajiških saveznika, vojska Republike Srpske preduzima očajničke mere. Njihovi preostali borbeni avioni bombarduju industrijske ciljeve duboko u hrvatskoj teritoriji duž obale reke Sejve, u gradovima Kutini, Virovitici, Požegi i Županji, ali bez ikakvog strateškog uspeha. Prava užasavajuća tragedija tog 7. avgusta odvija se daleko izvan same borbene linije fronta. Više od 150.000 prestrašenih civila povlači se u apsolutnoj panici. Na Petrovačkoj cesti, duboko u teritoriji susedne Bosne i Hercegovine, dugačka zakrčena kolona srpskih izbeglica izložena je iznenadnom vazdušnom napadu. Avioni hrvatskog ratnog vazduhoplovstva otvorili su raketnu vatru. Smrtonosni tovar razneo je civilne kamione i traktore. Na licu mesta u plamenu poginulo je nedužnih civila, uključujući decu mlađu od 14 godina, a desetine ljudi je pretrpelo stravične opekotine. Opravdanja su tvrdila da je kolona bila legitiman vojni cilj zbog prisustva naoružanih vojnika među civilima, dok posmatrači ističu potpuno neselektivno dejstvo i kršenje zakona ratovanja. Na samom terenu bojišta vojni obruč se do popodneva potpuno i hermetički zatvorio. Tog predvečerja u 18 časova hrvatski ministar odbrane Gojko Šušak izlazi pred medije i smirenim tonom saopštava istorijsku vest. Operacija Oluja je sa vojnog aspekta zvanično završena. Srpska vojska Krajine faktički više nije postojala.
Analizirajući ključne strateške momente, apsolutna tačka preokreta bila je hrvatska operacija pod kodnim imenom Ljeto 95, mjesec dana ranije. Tada su inženjerijske jedinice generala Gotovine izvele čudo, probijajući visinske puteve za teške tenkove preko oštrog planinskog krša Dinare. Genijalnost ovog poteza leži u činjenici da je Knin faktički pao u smrtonosno operativno okruženje i pre nego što je ispaljen prvi metak u samoj Oluji. Drugi kritični moment bila je munjevita smena generala Basarca i dovođenje Petra Stipetića, što je bio hazarderski, ali spasonosni potez koji je sprečio višemesečni masakr na Kordunu. Na srpskoj strani katastrofalna greška vrhovne komande bila je zvanična naredba o opštoj evakuaciji civila već uveče 4. avgusta. To je proizvelo smrtonosni domino efekat uništenja, jer su vojnici napuštali rovove da spasavaju porodice, dok su zakrčeni putevi urušili kompletnu logistiku i sistem komandovanja. Vojska je poražena sopstvenim, iznuđenim egzodusom. Vojne i geopolitičke posljedice izmenile su reljef Balkana brzinom neviđenom u modernoj istoriji. Stvoreni su oštri geopolitički preduslovi za buduće pregovore u Dejtonu, ali su dugoročne regionalne posljedice ispisane isključivo nepreglednom tragedijom civila. Preko 200.000 etničkih Srba trajno je raseljeno iz svojih vekovnih domova, stvarajući najveću pojedinačnu izbegličku krizu u Evropi tog vremena. Ono što je usledilo u nedeljama nakon proboja ostavilo je tešku crnu senku na hrvatsku vojnu pobedu. Zloglasni odredi za paljenje i horde običnih pljačkaša prolazili su kroz potpuno napuštena srpska sela u Lici i okolini Knina, sistematski ih paleći i sravnjujući sa zemljom kako bi sprečili svaki budući povratak. Dokumentovana su brojna vansudska pogubljenja staraca i nemoćnih lica koja nisu mogla u beg, stvarajući klimu apsolutnog straha. Apsolutni kontrast ovom ludilu i ljudskim patnjama predstavlja jedan jedinstven, gotovo filmski momenat klasične vojničke časti koji zauvek ostaje upisan u anale istorije ratovanja. 8. avgust, popodnevni časovi, na haubi običnog putničkog automobila u mestu Viduševac blizu Gline, opkoljeni kordunski korpus, ostavljen bez pomoći, potpisuje bezuslovnu predaju. Pukovnik Čedo Bulat, komandant srpskih snaga, u besprekorno ispeglanoj uniformi, guta ponos, stupa strojevim korakom pred svog nekadašnjeg prijatelja i salutira. Njegove reči odzvanjaju i danas. Gospodine generale, pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa. Predajem vam korpus i čestitam hrvatskoj vojsci na pobjedi. Odvija se strogi vojnički prijavak pred strojem. Sastavljajući uslove za povlačenje, general Stipetić dobronamerno sugeriše Bulatu da pusti civile napred ka Srbiji, a da poražena vojska čuva zaleđe tom narodu. Međutim, slepo prateći surova i nerealna naređenja iz Beograda, Bulat to glatko odbija, zahtevajući da se prvo izvuče vojska i oficiri. Ipak, demonstrirajući izuzetnu oficirsku velikodušnost i poštujući Ženevsku konvenciju, Stipetić dopušta poraženim oficirima da časno zadrže svoje lično naoružanje na putu ka egzilu. Tog dana predato je blizu 5.000 vojnika, oklopni tenkovi i teška artiljerija, bez jedne kapi prolivene krvi. Poslednji put se ovakva formalna kapitulacija formacije u rangu celog jednog korpusa dogodila kod Staljingrada. 3 decenije kasnije nepristrasna vojno-politička analiza postavlja isto mučno pitanje: da li je tragedija mogla biti izbegnuta? Iz ugla ratnog prava Hrvatska je imala legitimitet da vojno reintegriše svoju teritoriju, naročito nakon što je oholo rukovodstvo u Kninu odbilo mirovni plan Z4. Ofanziva je taktički sprečila i neizbežan humanitarni masakr u zaštićenoj zoni Bihać. Međutim, istorijska ocena operacije Oluja nikada se ne može svesti samo na pomeranje taktičkih zastavica. Teška psihološka senka leži u činjenici da je državni vrh u Zagrebu tolerisao atmosferu straha i pljačke koja je rezultirala sramotnim ratnim zločinima nad ostarelim srpskim stanovništvom nakon rata. Sa druge strane, ekstremna beogradska i kninska politika, oslepela paranojom i nerealnim procenama, svesno je žrtvovala sopstvenu,
loše vođenu vojsku kao bezvredan pijun u makijavelističkoj geopolitičkoj igri, osudivši sopstveni narod na traktorske prikolice i doživotni status izbeglica. Čista vojna pobeda jedne strane, koja nepobitno stoji na temeljima masovnog egzodusa druge strane, ostaje najteže i najbolnije nasleđe sa kojim i pobednici i poraženi još uvek uče kako da žive. Zatvorite ponovo oči na trenutak i vizuelno se vratite na te iste vetrovite dalmatinske i kordunaške obronke, ravno mesec dana nakon što je dim artiljerijskih eksplozija iščezao sa neba. Hladni jesenji vetar sablasno zavija kroz napuštena, opustošena sela. Na drvenim stolovima ostale su netaknute večere onih koji su bežali u noć. Vrata nemo škripe na promaji i prašnjave dečije igračke razbacane su po blatnjavim dvorištima, a na napuštenim oklopima, predatim u Viduševcu, nezaustavljivo se hvata teška rđa zaborava. Ne postoji buka koja može stegnuti srce više od mrtve tišine predela u kome je do juče stotinama godina vrveo život. Granice iscrtane krvlju mirno su potpisane skupim penkalima u Dejtonu, ali sablasno prazne kuće ostaju trajni spomenik apsurdu svakog rata na ovim prostorima. Operacija Oluja i danas služi kao vrhunska vojna lekcija iz hrabrosti manevra i obmane sa jedne strane, ali i kao stravična opomena o ceni radikalnih političkih iluzija, slepoj poslušnosti i odsustvu empatije u danima pobede sa druge strane. Istorija Balkana ne sme biti zaboravljena, niti brisana zarad jeftininih nacionalnih mitova. Ona se uvek mora sagledati ravno u oči, sirova, surova i bolna od prve ispaljene granate do poslednje tiho prolivene suze onih koji su u beskrajnim kolonama izgubili sve što su ikada imali. Nakon svih iznetih vojno-taktičkih činjenica, geopolitičkih motiva i ljudskih tragedija, šta vi, dragi gledaoci, mislite o odlukama ključnih komandanata na terenu? Da li bi surova istorija Balkana bila ispisana potpuno drugačijim redosledom da je tadašnje rukovodstvo poslušalo razum i prihvatilo plan Z4? Vaš glas je bitan. Napišite nam svoje mišljenje u komentarima ispod ovog videa, jer svaka vaša observacija doprinosi dubljem razumevanju događaja koji su definisali naše prostore. Ako cenite ovakav tip temeljnih analiza, zasnovanih isključivo na oštrim činjenicama, bez ostrašćene navijačke propagande, kliknite na Subscribe Taster. Lajkujte ovaj video i podelite ga sa onima koji žele da saznaju neispričanu istinu o najvećim bitkama našeg regiona. Ovo je Ratograf, jedino mesto gde ratna istorija govori isključivo jezikom argumenata i činjenicama. Hvala vam na pažnji.